Kitabu cha Isaya mriangoni wa mirongo mihanda unane mstari wa kwanza. Kala honga tarura ko mlunguni na ukati mati mirima ingete temamberezo timati hereviria umuhuguza jo tanzala hereviria umuhendajo maziga chemuke ili uhende madu imarimanye zinaro na matefa gatetememberezo mana roho henda mautuga kwa gosha garigore kafona ukalaga ndahendeka we watimasi na mirima kitete mamberezo kwani hangukapindi kakuna redi makusikira hedu kungalirwa kakuna rio na mlungu mwingine so kalawe uhende motu kwa utuaria huma kutarizao na tamaa weni kuzasaidia yao mahendao hachi kwa furaha ama kumbukirira ungiraza kwawe ila watu kiroko kukala susufenda dhambi na fukendela kurishangirazo kwa muda mure vize funadimaze kuokolwa hosifu zakalehere mtu mkolo na mahendoge ugo siga hachi ni here videmu vichafu hosifu na nyale here makoza na dhambi zao zinahufusa here lumvuto kana mtua kuihaye edu mwenye chadi cha kukutua maana uzohufisa uso wa kwako na kufununga kwa utwa uiwehu ela hata vijo hewe bwana uwendiwe babi yehu usifu alongo uwendiwe mumbi wa nyungu isiyo osi fukaza mikonoyo utukirejo mhewe bwana usikumbukire uiwehu hata kare na kare funa kuvoyo folole mana sisi osifatwa kwako midziyo meri zakalanyika hata Sayuni kizaninyika Yerusalemu zakalaganzo hekalure hurizo na eri hatware kulika karehu rizangizwa mohorikasha na vitu vyose viresho vitamini vizanongwa he bwana vize undazizuliyo sende kitu baada ya gago vize undendera kunyamala na kufadhibu jomu